Vratimo se na početak. Kraj je 1980-ih. Balkanski rat 1990. godine nikada se nije desio. Država se razišla u mirnim odnosima, a oružani sukobi koji su nastali 1990. godine najednom su prekinuti. Potrebe svih strana bile su namirene, a stupanj naoružanosti bio je balansiran. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija postala je Republika Jugoslavija s državama Slovenijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Vojvodinom, između kojih vlada mirna i složna carinska unija. U ekonomskom preobratu tokom 1990-ih Republika Jugoslavija postala je snažna u proizvodnji i izvozu, držeći uvoz na čistom minimumu. Sada je 2013. godina. Europska unija želi da se Jugoslavija pridruži u članstvo, ali potražuje da Jugoslavija odbaci narodnu vlast i prihvati kapitalizam. Jugoslavija odbija poziv i nastavlja svojim putevima. Kao jedna od najsnažnijih država u Europi, Jugoslavija stvara sama svoje pravila te napreduje ekonomski, gospodarstveno, kulturno, tehnološki i socijalno. Priča počinje odavde, uz ljudski ponos, zajedništvo i snagu.